on office level, no, you can't take John Bodu out of it. Oh yes. Because Boacheja Kone ye party man or a party father. But your party father be a bit medi chama mana ye. But John Bodu no or ye office person. On him penifona ye Juma paperwork blah 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 or your office man. I know or say charismatic. Oh, sir. John Bodu appearance no pie nowadays. Chema won't me base Jinawa or Mumino. Uhu Bakwa, Ukura party no. And at the exit of John Bodu. Or in a champion, who to be a champion, I hope you remember. Say on no neighbor. They become okay, there's it. For to become general. Sentinel Metro will say. Say in terms of popularity, Chema won't to me, upper hand. Across all regions. Girls don't be on what to me. Girls regions, 16 and 15. 16 or to me 15. Say, hey, Munina, I'm to back away. I'm private woman. Oh, influence. I'm a Munina Kasai declare, say, we vote for Bamia. Straightforward. Say, I made you say, popularity no. And now, Omudi Winnie powers is here. Yes, it's true. Take your popularity. That's the European smart. I'm to popularity and nobody winning power. They say popularity need winning power. Yes. If the people anymore and find how competent you are, you will go. Straightforward. Now popularity was also popular by the president. And I make sure say when it comes to the NDC right now as we speak, you're too about in the party primaries. I said you get a winning. Oh, hands down. And hands down. He win. Oh, hands but down. when it comes to Ghanaians at large, he's not the best candidate. Hands down. And then this say the best candidate for Ghana now as large, yeah. As large, you know. And this is also mistaken to enter Mamanu. So they are being smart. He's so smart. I'm telling you, they are being smart now. But party be any to me Kurano. Yes. The NPP party now Ikurakufuado. Yes. Even though Otenchen, but party no person party in Yenebeye. For real. For now. I'm telling you. NDC as a party. Obia Pedua Koshasia, said you get Yasan or Obia, not even the president. The only person, a president, just obey you with Macasa, I said, and not because or your chairman, but because you say party, not who are party anymore. As occurs what you ever board never. And in the MP NDC many if now 2 years in the chairman, I thank you to only 2 years. And yes, and me can me be a serum I'll be my chairman position. Now the party I media. I've already party forever. And I'll be the chairman for me prepare no other contest. Also radio station TV station be contest. Na me che say ono so ka so be di chairman ko zini wudam a this wawu obi atimi contest. Na see don't get an work kasa obi get that thing. Yeah, and on run back me pay one man ne ho ne say as we beka ne no e di 10 years and asem corner no beka that is the man I knew. I say don't get it is a man who of okewa say for asem kwa 10 years sabeka ka chewo on fa oni ipako a wabeye obeka asem corner a chewo obi go twa o mene when they grandmaster I see say binomo here at to force na to force on ka ho to force and count Julius media munu mo for now ko dem fa sane menu mu chi amon build it secondary school student amon build it for no mo dem maga in terms of the party oh now last minute DC Ghanaian people know I as many DC for now say you said because so they okay now this year I can't see I can send this vote bringing a Sedun Ketia give NPP the upper hand. I am telling you. Oh, never. No, okay, say for now. I go say the Ketia, but we want popular. T. Ubi a popular one area. They make out here. But in terms of governance, bringing a Sedun Ketia in is bringing a new person. Bringing a new person is also no. In terms of experience wise and everything, no. Ediaba then a Sedun Ketia on his own. Obetim their campaign about me.
on the John Muhammad deɛ ɛne ebi the previous NDC administration deɛ na ɔde bɛ campaign and anyɛ saa but Bawumia being in the government already and I've been in governance already for the past 8 years. Now what's about contested for the first time, the second time, no, what do you say you get about adding? Unless face be a woman dada to say Haruna Idrisu. He's the best candidate for the NDC now. Yes, he's in the government. Chief on graphic and there's a graphic very anyone my president don't do a money Muhammad for you health minister and I say oh to Ghana for you now for money deal. I say Benkuna Dawson. When you video me say what done health when I say Benkuna Dawson say you ma be pa na wa ya about 10 was still now Obaa nka Benkushin famam oh Satan ye na nanom omo ye adwuma tina tem omo ye active etino munya Benkudi titi cheben munya Benkudi now say about 7 na ko didi awie peti bi na nom na bibia ankoso na Ghana Revenue Authority and they about to do say by the end of April Obaa filing income tax returns and office said the beya asema meto na yemfa nkogina mbrani and na OSP hon sem na and so say the jaguni chem oh we another be American me say bompa is unkodure situation na where only God is your witness they say anu bi na ato papa you nyankopon ko a they say okay nyame nko a that's it when some of the daily graphic and the abetugwa and the anope the daily democrats am let also they say they see road on mama the following the cartel come pa ni na say so aside bi ni na say free primary maternal care no and also asaba abedu am say dey I sound sense mo no bibia everything akoyi pa na how do you so listen bitugwa was one mo asukun sase sukun sase eya omo area no ebeya omunyai na saade no omunya sase ometim the project ama school for na era IGP tetunusu na a promote officers for bia e wotema ai omo ni na anti drugs and robbery operation bia omo ekoye era IGP etimi promote sankofo ni nyina ama sese de omo so edibre no etimi akonim na onyamebe say dey see MPP guru ba akopa say ejagu ni chim ni nyina ne say okodi dikuro bofo atem say to don't akata bi na kankanya obenya mu nchire mu ye pa say de jagu ni chim pa say kuro bofo na okodi di omatem say de mama transfer ni nyina so ahyase ma bibia so etim ekon na onyame ba wonim say high court awara say yokofo ebeya one tell list bi omodo to akwa bi so say Dr. Kwamenga atopre ele said dem no ebeya omunyai she said high court na ma order so you go for be omunyai she said o mi sango fu o we on be for trading pa na any pa men say bi so na she said the cocaine un sensem 800,000 k ya momo de age okay that's easy na say omunya kotonwa o mai kokuti on the dakasim on the age guess nyame ba enyo so adia boys ne dey enyo we ya huna am for the right enya akwa yanya ne fa won isi e na nyame ba am say daka nyina ye kise jabe ni nsensem na nyina eno no right nyame birthday we your birthday ne enko ye enko bibia da na kwam ma wodi mi ka say ndem ene mo fa sia woda enko ye de be ye na ha obodi ma ka say ndem ene ye mo fa sia woda okay me wo fa sia o wa manchia ni din no eye ash money anase kofi ash money konfo na asmo okay konfo ni nia on okay but omunye nia eze family business obusu ande bibia bi eye pa wo fa se pa ni mpom aka police ni so nya eti so ni no kakra minni mo no be ojina no asa yo ho so sini wow Obaa professional pa but who is kapa eti na no pe happy birthday enkoma me wo fa se kofi ashmo anase ash money okay na me shira no wa manchia na say amanchia da ache hinu no that say me ni hono ma ono na ba be di ade eti ashmo
party no then ti anope nyame nhyira no on kan ho ti yenam Katakyiefm 90.9 FM so ema no awoda papa nyame nhyira no na do bia enye ti asmo Kofi Ash aha bibia ekoso kama enfam ti happy birthday and come up Kofi Ash right nyame nhyira pa ahwe na o iskani o oh yeah kakra won pa camera na eja yes you fan share half right odi and ye free way there enche be ko Foundation of Christ Ministry ne edin komo bia bataw ye ba na fe eye efa me ho so kwaku jari atumi ede abana bibia nso atumi aye fine power ho no anopem na anopem me fan chia nko emfa ma menua kwesi ewo KK Paper Roofing Company Limited one eye fine girl no ono ni din dia na mrefi kwesi fa ni din no fa send me why na bibia enye fine ewo ho no anopem Yeko Foundation of Christ Ministry ne Radius of Penny Apostle Emmanuel Jemfi akodi nkomo kakra radio akọ emo achi ho nyame ba mejo so namba cho ho yede papa nyame dia che wadama na mo so okedi ampo nyango opportunity na eja asori fie eni nyame djuma mu nso eye bokode nyame community Foundation of Christ sorry ma sorry dia ho ye na radio speak se sei wakoye kofa bai omanfo edidi wadom ho sebe se sei wo hoi enti yete baabi adama ompaya eso yeso o montra na monfa no ento so sanfa mai empaya oboma no so yenso no yenso eboa me yekoye nimpa no waye kofa bai ya se sei busumi bia ewo djumadi a odeba busumi bia ewo ni djumadi a odeba na danu ayeda ya yanka bia nhemu yebetia ne se program chenche bi nso hihya eboboba na sentuta erade akwa djumadi ba biem na ese bayi nyame ba radio show amen na unshira etifo 80 Katakyiefm 90.9 nyame ba bia wuti onu so irade man antomno yakasia woni so amen nyame ba djumadi ekosi nyame adoma eye wo kyena na woche eye one night kasia busumi bia ebaso the Foundation of Christ na busumi we no anyame adoma eda wo kyena na woche eba no ya tini bi say unlocking doors yeah that's a problem mu atotona pona lock ni na no e wo ti bi a problem ya yi mu nyam pro ni bi pro no a lock e wo ti bi eti nyame adoma o kyena na woche e one night kasia pa e Foundation of Christ I see nyame tini be na juma o je found since found answer including the feel I didn't send nyame madia Nimo hawa dam obiso amani osu obi a obetima every timini no. The senti obi obeso da Foundation of Christ no. On for car aferi taxi station o. On ganchom so obiso Pambo Junction. We do Pambo Junction no so pa. The dia almost so na dia no fa kwan na da won so. On kan efi 1 2 3 4. Ya toso 4 ni nechi. Those are blessing this way painting yellow. I want to know to you to my edge in the if you're so funny. It's in a adoma and a council 101. Now, if you can upon you see and give you a mission, Nipama. Will be a how be a bit in Yaba. What's Ranopa? You're there, sorry. Now, what's Rana watching? Yami Adama, one at Cassiano Abaso. I didn't shall be brave. I didn't shall also Papa no Adamo. Sa unlocking doors hinta some work to the pa ne say fi se djumadi bi e ba e dia e ya da djumadi no so no ampa eno achi no so adanse e ba sa djumadi report no hinta sem be ne da e hye sa unlocking doors ye chi if you say nipa be brain na do wa so tranya blabom nipa be brain ni amane nipa be brain na want to trade wa blabom it now so that be pin na unlocking doors no mama dance bi esi e wa blabom etinya all person who nyame tumi o pigi dia na mo no oba jumade ni nkwawiye no enye bi na beka say ayampa me call unlocking door one night our Foundation of Christ na me this ade no e bade ayama me
na just say obia this will be a dia obi bia wa papa obia betu be free ni so yesterday the free work over yesterday papa say djuma de ehunum say e be ko so adi hu nkomo adidi a na say obi wa chiri baabi na wo tie ya won say djuma de bia na wo de cars esisi miaye usumi de yin so e be ne saa me ba cho sa pepe nyame aduma ifia da no e de car be si encarry boy filling station ro ena ebuakwa total filling station ro anything here filling station ya the car be si ro anything crew station ro ya the car be si ro obi apesa obabi na we chichi da bia na ka ho ye de na mabo am ho ano a o friend so e na ka aba be fam the number obeti ya frɛ 0249 0249 00 62 another 62 0249 00 62 another 62 problem be do be as be a na me ba ofra we yesu di no do nya dance ke papa yedase anopepa no bre nso me da se be e ba den kam ho no ma juma nko se we yesu di amen apostle Emmanuel Jamfie nyame so pani me pa cho number na je why churo ka ho 0249 00 62 another 62 0249 00 62 another 62 dia tie de say sa unlocking doors we me pa cho say wan ko bia eyo china na woche nya woche fie ochine fie da ena woche hye no so pa fa mame ochine fie yi ena woche ena unlocking doors no nyame na babasa no so eye adwuma ewo Foundation of Christ Ministry eti ochina ena woche awurade nyame a je number no de frɛ 0249 00 6262 0249 00 6262 Foundation of Christ Ministry na no pay God First Luxury Apartment God First Luxury Apartment God First Luxury Apartment my God me pacho say wo pe baby atena amwosoma jo your 1-bedroom apartment kitchen room toilet and bath bibia come 2-bedroom apartment fully air conditioned 3-bedroom apartment ubi bia shempreko me pacho na danu mi kotie sika da so omo de gye no na me say no sankrofo we omo na eye nyamedwuma yes obu on mo osini fie wi opese edna na wateka nyina but nkofo we the am fe kro ho say security tight 24/7 na me say sa ko we say ye nya asase kase bia ma no te se de ewo eye Toase new site ho de bia ka ko betimi asi estate me ba cho friend God First Luxury Apartment 0243 871 655 0243 871 655 0243 871 655 and know your God First Luxury Apartment number 38 Toase new site Jankoba Kwana so a hona ensase no a penifo de to wa so o ye ntotoye bi ahwade ahwese do mbesi akyekyere hone ade no afa ne kwani mo bie na kwani mo bie no penifo so mo kyekyere hone te say East Legon Hilltop no mo te say ye bayi ye no te say ye friend say estate kama it's business owners
Opese we see hospital. Ye be a plan no mu a. Aha obetime si hospital wa ha. Aha obetime project wa ha. Aha obetime school and sase no kakraka na deda ho. Enna na nanom yi lines no lanes kama. Me pa cho o pe bi ato a. Me pa cho frɛ number yi 0245 85 3282 0245 85 3282. What do you say? Neko towards the new site, go with the wrong way. I may say, Janko Bakwa and so on. Bunkum so soro a radi. I'm watching chill what to say hilltop and East Legon to say site a to say a friend estate. Wow. To a money you be a guanama, a hospitals base here where schools say and on my tia say Okwana hospital na sa asene na opa ye biem kire aha e hospital do wetin be see hospital no a near the honor man no see hospital wow there Fantastic. say wo pedi wo be see wo fie nso a ne atwa bia ma Yes, once a landmarks. ya yi bibia say ya kire ho no te say hilltop Okay. estate Wow. eti bibia hyehyem so ti ase Oh, future. papa Oh, future. eti no number no frɛ 0245 85 3282 0245 85 32 and 82. Na yen kaya tie ko se ɛhɔ no pɛ so na yewura justice ni na ko a ɔno akasa. The area ho yes dabi and na we I want penimfie say me ka what ase I want penimfie enti na kona sem ne dabi obu ho no ma okɔ ɔno ana sase wato ma nipa ba nsia obu asa no you ona koton sase na free mpanimfo no ato ma nipa ba nsia ba we asase we ye mpanimfie de me ka ti ase enti no na obi bi anie ko straight forward dabi enti ye twa ho tew na ye mfa efa mo no so ntimi nto asoma asabani kuma asase enko wo de da ayi fo de micro fo de ya sa ile na pempem from say you anya sam keto ha me de yes ye anya sam keto akora me na nsabasi si o obi mfre ye wura bo ama no kan chen se na ne ho asam aba ha sa ye wura MC sa ho asam bi ha sa ye wura ana ye wura honorable Shay ne ho asam bi ama ko di wo matem no ran oh me say obi mfre MC bo ama me an wo fa MC for Atmongo Beja South obi mfre ne kan chen se ne ho asam bi ha na me de ba sa na tinye o ma ene da e wo so mo ye dey nyame enchemu ne ba obi mfre no obi so mfre eye na do boss me ami penyi koyi o mo mfre ne kan chen se no a ono so atenye ne bi ko no so pa fire service division municipal ha o mo penyi no so no o mo kan chen se na se ba bi ha bi akọ eti me de ba ono so atenye no o mo ye no a me bi so na busua so ai o mo kan chen me na ka chawo assembly member owo abuakwa BKC oni e hwana won so di kra di okay di na kwa me se ke be frɛ mompe mame but we dey right yanko stories this way anya ahemfo mo abuakwa ahemfo mo abuakwa ndo amafo aye o mo papa me pa cha okra me ni ani bi raba
edi ntina wo mo gye saa teni me de beba enra so obi ka kire me se who defend o MC ne o MP na wan kasa so ateni a ogye ye no enra obi ka kire me se omo eka MC ne MP asem no na wo try say o at least we defend you omo kaka na ateni a wan so ogye ye no enko so minia enko so na me da se ha Katakyiefm 90.9 FM so anopa dwumadie ya nura anase mpo no me boss guda eye nyameba eye na ode bremo no segment we ya to ni din se eye FM ho segment a ensemasi ema maka chem se mon kente ye MCE yewura honorable Wisdom Boa Maduro na asam na ni so kunkom ne nsema bedia eno amapo shan no wo madina tempa me bia so se bi ne na wofo so ya yemi aba honorable Shay won so eye no hye bedani ewo eye atuma wo ya sawtoa won so agye ne hye ateni ni dia kwa mo ba na me ni nyina ebeba na bi nyina besa aya na ensem bebre koso ewo monten so a aya na tese mu na me dia bra mo na me de ba me ni aya bi nua Eric ye di ho abobo ni mo atepo ikika bia bom titi bia frim na wo so wate ensem na se sanso a me nua aya Eben enso bo mode na ode ensem no na dansidia eka ho a eche se ensem na ye kanye muslim kan wode akoto abafu tetamfidie no so ama ya no ko mo so nim de ewo eye computer ni ade mu no mobile phone mu no so okọ na wakọ hwe bi no se ensem point de bra mo no enye se bi muslim kan enye tro na mom de wo nkroje ana ye de ebra mo na ensem no baye me yasape na mabọ body ade group trata so a me de ebra mo na ye di kan eye brantia na no wo free mu me kire eye amobes ekun no me kire player me di ni Dominic Frimpong bonfo bi ekun no wado mo kobo match a na wo mo eba no me se timo pelifo no akọkọ no mo akoye amamre me di mu kire mu ebeba na ma wura fi some stories me some ba ekati across everywhere politics between sports team between entertainment between na social stories and so atumi aba between me se mo ekwan na abonefo no ekun eye sa player yi ye ko ho no ekofa story ye ba na sa kwan na ba bi o mu shoot player no kun na sa kwan na sebi driver ni bi so enko gini bu a amrobes na asakoko yi bi o mu sa kwan na ana sa bia na ehọ no mo so be etwato eye abuakwa DKC asemo America se enada amapo bi no mo ahyan ye mpeni po anya asem keto wa bra asuko no ma owo emfie enan ekomfie no so wakoto nsuo mu a sabre ya hwehwe no putie nra the whole day ye ho akra no nsuo no ma anopa yi na manya ne tie se je wo muguso a me free ha meko na makwa hese abofa no so omu atimi ayi no afri nsuo no mu a nya no na di atemi do na ebe ye mpeni fo a maka kya mo se montade wo mo na wo so ontie story no me na me kan no bi se me ko ho na me ba me kan kya wo mo na o tie die no kure wo mo no wo mo so betima me nya ne tie na e di ama tiefo efiri wo kyena na se ne e kro no na enya san so na so wo mo so na hu se wo mo na ama sa aba sa dia na je so wo asem bo no bo pa sanse no adua bo kese a e ko so no ona bo Shay agye ne de ona bo Wisdom bo ama okunkom gye ne de yewura koyim any police commander owo eyatuma obiaja municipality anu se no won so agye ne de pa ntele me bo story ni bi na se mo tu ho na mo de a ene na se no anu na se yekoye ni Mame mo de no ehia se ene da busanfo ye bo anan ekopie mo ewo eye bia yemia player na se for Dominic Frimpong ya wo ngo bobo 20 years ye be kaya ena no wo ko bo match ewo Samna boy ya wo mo ba me kire kwesi de mo hono no na adia san kese so omoda na dodo na kire se team ne pepe enti wo mo betwa hotel sika ama se the place na koda wo jiru wo ma anya na sa ena wo mo ma anadwo na asa de ye pam wo mo fro kai ya na wo mo eba wo mo kodu ekwamu a se bia bonfo bi ehia wo mo a ene otutu pepe a wo mo ekun eye abrantia ba ko din ade Dominic Frimpong anada empenifo timu empenifo me kire eye brekum Chelsea ni aduan na ho mo ni ade kese empenifo ekoya wo mo eko chia eye abusuani nyina no se amamre mo no wo mo ade bomba ene de ma se wo be bobra etu wo bobolo na so wantuna amade a de ato no na esese traditionally oba na wo be kire mo ade kire abusuani se yo mo de ma yese ene nkonko ye adwuma na so popia nto ataboba no wo free mo de koba ye nie na wo mo de potomanto me kire ne baade a ne ntade agogo egu mo no na amamre mo no wo mo de ama abusuani no na kese afei wo mo aye de to aso ntirom anada yakoi ye nyina yakugya wo mo ama ne ye pepepe na nda obi enu a wanti nsuo e wo ho no mo
chief executive officer no other football ekuo no ano no Mr. Atapoku so edi animu edi edom no ekoye Osadepo Adimaibodu ono na team no ne dia wono so edi no disem ma obi a wono so edi ko ya wode ekoma abusua no amamre mo no ne bag no ya ne nyama ewo mo no wo mo kire se bag no ensese ebie mu ya koma abusua no eno na kire se sa bre team no won ka ho biem na abusua kire se se bi na mo no eda mochre ewo Brekum government hospital Brekum aban sabia ho na branch footballer no abonfo bi kun no ni mo no eda na o kire se ene ya wode ne ba be sen akoni krom asen dansam eho en wode no ebe ko na kire se mamre ko no se na wo tweda se na yi no wo mo e ya hyehyɛ so amre fe technical team no obet owusu ne wa ho mo nyina ekopie mu ama ne ye fa eno no enya asem keto akwa enti no eno ne da abe fotinta video no so no penifo no ena wo ho no ma obi a hyehyɛ eye entade a obi a animu ayebo rantia so na da so no Dominic Frempong eben na me shawati na me shaw me pon na se me kwa mugabi ade me katu si meje na me ama boko na me shaw kwa enti eno no enra na awre ho pa wa bra yekopie ho ewo ekrom ho no dodo na ehu saka no kwa bedu ye no na omra ho KTCFM yenso yekopie ho emra yenso yeka de eche no eno mu sei kofo na pie ho ha na tese no mu busa eben no mu se to da eben so kasa no mo ntele kan kasa da bi adwuma no obi a ne de wo ye ya eno no eti abusua yesie no yenua no enche omode de ba besen akonkrom asen na wode eye na yie no akohyehyɛ so anase na wotwe da eye du ha omi na yekoboa abusua no ama no enye fe na metu adwuma de no so a abusuafo mesra mo mede mu ekopie mo ewo eye ebia na eye sebi awudi sebi si ya wo mu ekum eye Dominic Frempong player na wo mu ekum no sabre na sabre bia no a wo mfre ho no kwa medwuma sere so kama ya se na wotwi mu de adwuma mponua district no wo mu dwo mu di pa sanse ho ana sofu bi a de kra no ho Frempong se ho aman na okosie abofra animo so allegedly wo mo nsensem eba ya asan so koba se Frempong Dominic ono so agi ni wo ya na sa bia no a enra sa bia no abra ye koye program na bi a ye ba no ade ti boy ya semo pipe ye ko ya sa bia no a drabani ya lidin ade Mohammed Yakubu ewo Evrisha Lucia na kaya wopie Mitsubishi Cargo Truck registration number AW621-12 AW621-12 abusua sene eyewitness metre onye bi e friend Samson anna ewo ma assembly sie wa bra yesi pom wo boye enkomo no na Samson extra abusua me udi nkomo nyina no na oba eye abefu dita video no so obeba na eye ebe no yiku ya ma ye kama ma ye kama o TV so me da se pa etino mo abaho no ba behwe me nua no ko be to no mu ade ma no so watwe bi na nyina no se droba ni eche se ana se bono eyewitness no eche se droba ni no odu wono ma bia no a Chelsea Brekum Chelsea se bia masters se dey wo mo ka mo kodu ya Ambrobes no ekum Abrantie no yes player no Chadwa make dey no ehwa ene siye na wo tre se wo du kwa medwuma sere so ya no ewa twuma mponua district mo na ewo Asante region Asante mo asem na me kan ena drabani no eti se mate ni ka tre se Yakubu hwewoni ase amofo sipan no ana o ka chen se be ma pepe bi hye na dia du no yakase ye gina yewu yakase ye konso yewu etie no wo bi tu no nyom kwase wo bi nya di o no wo kwa ko obi nyare enso wo kwa ko na brenti me che papa yi si aka no so kafo ne de awudi fo yi se no ene drama ni na de so ne ye be ye ene o mo di tu o chi ka ni na pipe ana tuo ba ko bogu aka ni keti no na ka wai no wo ya ko mo fe wudo mo so le pe ejai wo yo ala wo mo kume na wo na sa so no da tare ho no de ni sa bon kum no ene mo na etwi ka na ho moi wo shit you can na eyi metiniti kai na bo get ni check ko na apai wasi yakuma mania pa wasi fana sami yanko ena
hwii na tesa konfo wodi wo mu na mu babalis mo bu no mo do tikano na tese pa wo mu ko yeti wo mu ko du kro no no abranti a yakoto na didi ne samsin duma ya mesha wono tese wona di kan hu ya wo ye haria na okoso mu na mo do mo ko ayaresabia ene ayi ekomkafoi wo mu edi kuma ko omo na ase otulon wo mu adwane na sasem yi esi anadwo beye no nkompa mu kobo no ndu no e mo ye sare na sane ekrom wo empenimfo edi babu no omo se no wo mu su edi kire Ghana mpeni se wo mu ni IGP me kire yewura yo mu na wo mu bran beye eye checkpoint yi bi na police fo bari esi ni ade no ho anya sa ayeko ayemo ayesa wanga be kokofan se bebre ana dia ba timi kase baba ni ni metri de wo mu eda ba bi ni aban ayaresabia wo mu eje ayare sabre mame konko abuakwa DKC eho na atani ni biabo aba mesamo hyeno so mame me ka kye mo se mo mfre eye yewura wisdom buama okumkom ono na ye atwuma enwebeja MCE aban kra chipeni we me story a etwa to okra efa eye segment a yato ni efa me hono eno ana me brawo etiemra ba dia wo bia sa wote me kan we ye de unuan wonya kra unuan me dia na no eti bobo de tie mo da ro ndo amapo du atempa na so eja me defend o kakra na ma nyere me ho ka ke hwe me ho ana ono bu shali ye mi aba wo fafo wada ro ma nso tie me na de we o mo kye se enye first one ene enye second one enti bo apayo na mo hyada na mo ye sa de ro ahemfo amowo eye agu akoso atenie ni duabo akoso papa mo endo amoche mo de eti sa mo teme kan o mo kye se sebi ensuo ento ene dwaye efo tama politics empire no na ye ya de da ye bodewuro esiesie yekuro dada na mo de mo ya han ama amafo ema ewuo na mo boss koyim ene ne crop mo so mo tie bi asem si ye se fra mo ama that is what they will say and a legend yes police commander owo aye botemo a osusu tie mame afi fire service commander assembly member osu wo boko DKC electoral area mo wono no na che say we are not in fact who ye be there but your best is never the best assembly na no say who ko pie mo Era me wo ho me number 2 bia enti me wo ho na wo frɛ me sɛ Katakyiefm die ana me sɛ ai na me ka sɛ ya no for because wo nkofu ko ho a woto na wo nka bi hye mu kura na wani abade no wo bo so afrɛ wo number na me so wo radio so nti no kwen obepeke atumu ne ami ya primi tampuri mi ama primi be o kurade ti wa na makate no na okon na wani ne asem papa aya asem papa ni nyina no se be ka sɛ ya asem pa na se wunu amoka na woni obi ma na boawa na ya asem papa no anada ana emofra makoma konan abuakwa DKC asem na mekin ana emofra yi omo school kwan ya ye na ni twase obi se ha adwene ana omo ko so omo ko kya adwene empire free tamo so ana anantia ni na nsuo mo kyeche adwene ni ade na omo de ba aba be piem awa abuakwa DKC na ko piem abuakwa DKC a wo mo abandoned bridge bi wo mo bridge bi ananka wo mo ye ya bridge no wo ma nya nwie no mu gya to ho a nsuo abetamu na emofra no ekodu ho no ana omo hu se ase bibi ne na nsuo no ti se ne ya adwene ana ba ko wo mfie nan ko mfie no mu ho no wo ka se ayi abasi mahu kubo na nka jimatare ne mame ti se emofra bre mu no no ji na tare na Allah commando ana wo ko nuchi ana ode ne sakata ne hene amoyi mo tono mo ne na wo so no shangoro na nkrani jina gelege no bubo musem ema omu nua no omu de gelege omu nua ne beba wo beba one fish ni bina akọ di fish ni fio enkraya pe omu jina ho no mo cha se su wo mu kike bo mo bobna so omu nua no to so nso ko yi fish aba wa ma fish no so ama wa akọhye ma wata ho enkraya kike ma na dom be bu ho omu frɛ me ama mi tu moto pu mi kokodru ho no a abusuafo ase woni se okakire mo abandon ayino ena even edi atoso ama no so behwe bra abeputi interview so ba Katakyiefm ya yi no so a atwa social media handles no eguo no ma even edi emo no wa hwa emo frade we yi na mo we yi me adi na mo because so ko galam say nsuo mo yi dia na mbu DKC eti akwai na yi mi nua Afia mo po ba ye bobna omo frɛ police abudi ye frɛ fire service abudi
wɔn fɛ na bo budi eyi na de asɛm nie ana de ɛyi wɔn hyi kura ɛhyɛ asɛm wɔn di ahemfo na tɛm ɛwɔ bu akɔ hɔ no ɛkyɛ sɛ wɔn kyɛ sɛ akora bi edi ka toma wu pɛn number 1 number 2 ɔfoforɔ nso asa toma wu pɛn ɛna number 3 wɔn nso so asan so asie no wabra wɔn kyɛ sɛ yɛ mpini ne mpanimfo wɔ de so tasam na wɔbebree na yɛ awɔ sɛ saa asɛm no asi ama bridge ne baako bi kura na wɔn kɔyɛ yɛ ɛna wɔn abandon wei no ntɛno da media ɛsɛ wɔni ɛsɛ ɔka kyerɛ akɔnfo nyinaa bɛyi apayɛ akora yi ehu no sɛbisɛbi o wɛ deɛ mano sisumi na so na mekasa nsuo no wobɛhwɛ abɛɛfo titafidie no so a nsuo no ɛta hɔ kakra sɛ yɛ pɛni deɛ a kamɛka sɛ nsuo wɔ yi sɛbisɛbi o kan sɛ na nye nsuo biara saa sɛbi bɛrɛ yɛ abɔfra no deɛ wɔbɛyɛ deɛ wɔyɛ deɛ a ɛbɛyɛ po ɛde ama abɔfra no enti no ɛmɛse kwagu akɔkɔ busa wɔ edi kesi hɔ akɔnfo bɛyi apayɛ amfa malamfoɔ de koran ɛnkyɛkyerɛ baa ɛbɛ bɔ mpaeɛ ne adeade a amfa asɔfoɔ bɛ bɔ mpaeɛ nsuo no kɛsɛ woyɛ panyin na ɔdo na asim kora wosisi kɛkɛ akɔna yira wɔ nsuo no eyi ɛne na ɔmo yɛ afei ahemfo yi na ɛbɛn saa mmerɛ na ɔmo di ahemfo no atɛm a na ahemfo no bɛdu yɛ nkamɛka kyerɛ ɔmo sɛ mo ama ntɛm na wɔde mo kɔ a mo kɔ tie mo akyi ɛna ahemfo yi bɛyi apayɛ ɛnu agu akɔ di kesi na nya asɛm ketewa asɛm no si anɔpa bɛyɛ no ndum hɔ ɛkɔ du baako mu hɔ ɛna ɛna efiti saa kirikiri ɔmɔfo kikam na ɛmɔfra no ɛpapa ɛna ɛba hɔ baako papa ɛba hɔ ɛma obi bɛrima paa ɔbɔ n'ani ani suo ɔmo ayere no ɔso ɔbɛto nsuo no ayi nkura no sɛ dɛbi bie ni apayɛ na deɛ ayɛ deɛ nsuo yi sɛbi product nhyɛ na nye nsuo bi ɛso na nsuo yi tuma kɔ akora ne deɛ kae sɛ asuo yɛ boa ɛhɔ nenam asuo yɛ boa ɛhɔ nenam ti biribi abɛtuma si ntumi ɛnyɛ apayɛ na yɛbɛyi ɔba no ɛde nam a nye yi sɛ ɔmo yiri papa yɛ de no kɔɛ ɛmɔfra no maame kora deɛ ɔmo maame no mo kora deɛ ɔmo ampene ama ɔmo ama wɔsa sɛ bi a na wɔn aba bitwa ahwe yɛ a ɛnya asɛm ketewa nkyɛn no a wɔn yi apayɛ wɔn yɛ bibia bi nanso mmɔfra no ɛnya adeɛ a yɛhu wɔn anadwo tumienu ne yɛ wɔ hɔ nkura yi ɛkyɛ sɛ nsuo no enipa esi mu aprapra nsuo no ase yɛhu akora bibi ɔwɔ eyi ɛnti abusuafoɔ wo a wobɛyɛ buakwa wo a afei na wokɔ hɔ wadaworoma ɛyɛ a na wɔahyia mu wɔ di kesi hɔ mesrɛ wo a yɛahyia me wɔ hɔ na deɛ ɛbɛsi biara wɔhu sɛ ɛnyɛ ntorɔ na mitwa ɛnti mu nka nkyɛ yɛ wurabo ama dodoɔ na ana na alleged abusuafoɔ na allegations ɛkɔ so wɔ hɔ a dodoɔ na ɛkyerɛ sɛ it is alleged sɛ yɛwura wisdom bo ama obi to mu pɛn nipa mmienu atomu awu pɛn baako esi yɛ wɔn teyɛ deɛ to so mmienu si yɛ wɔn teyɛ atɔyere nkyɛn mu aboafoɔ mi kyɛn na mu mpanyinfoɔ baayɛ ɛbɛka a wɔkyɛ sɛ wɔn bɛyɛ stories bebree san kɔyɛ ɛma ɔmo anya ho hwee ɛna wɔn nso ɛsɛ sie no nti dodoɔ na abusa sɛ ɛyɛ hwan fɔɔto na hu kɔsam ɛna abɔfra yi egusu hyɛ nsuo yi mu kyɛn ɔpɛ yi deɛ minim sɛ mepɔne na mefiri a na mekodu hɔ nom a ebi a na nyankopɔn ayɛ adom na abɔfra no na mu no na yɛyi ɛde ama ɔmaame na wɔtumi akora n'adeɛ na wɔsu no hyɛ no nsoma me sɛ nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ wɔn mpɔtam ba biara frɛ me ɛwɔ namba wei so 054 87 93 777 054 87 93 777 tiwai ani nsɛm a esisi ɛwɔ ɛmɔnte no so a ɛna mo bere ni ti no mede ɛyɛ baako mmienu mmiɛnsa ɛde bɛma mo na mo meka mo sɛ baabi a ɛbɔni ewu yɛ no saa kwan no mpanyinfo mo ne da hɔ ama no kum nipa mpempem saa ana dɔm de kiri yɛ nanu ya nipa bɔnfo bi akɔ Katakyie players yi akun saa aberanteɛ yi yɛahwɛ ama ɛmuro yɛ ayɛ ba ebi asasi aba owurɛ ɛfɛ no Muhammad Yakubu wɔn so baabi a adeɛ no si yɛ naa kɔmukafo yi aso asa tututu ɛde abɔ papa yɛ ama sɛ bi yɛ mu nneɛma ayi a odi ani adeɛ de ne nsa kata ya ɛno a ɔno so ɔde na kɔkɔ pie mu ɛwɔ baabi ani ayɛ sabea saa nso so ɛna ɛbɔ kɔdi kɛse die ɛdɔm no ɛkyerɛ sɛ abɔfra bi atoma wu pɛn anso hɔ a foforɔ sɛ atoma wu pɛn anso a mpanyinfoɔ ayi wɔn ani te sɛ sɛ bipanyin a wɔyi fam abɔne no wɔn ayi wɔn ani ato nkyɛn te sɛ sɛ bipanyin a wɔtwɛ ne mu to mu no ɛna wɔn nso asa asie na ɛno dadeɛ atɛdeɛ ɛkɔ so paa mo ɛna da hɔ no atɛdeɛ ɛkɔ so nti na ɔne korakora no yɛwura wisdom boama okumkɔm mce wɔtɛmɛ ka wɔne ɛyɛ mmarahyɛ badwani a ɔda ha mekyerɛ ɛyɛ wɔn abohyɛle ɛne kɔyim nadmo boss ɛne mpanyinfoɔ police commander ɛne ade wɔdaworoma anamotu a wɔbɛtu ɛde afa ho no ɛyɛ a mo so mo ne anya no nteɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a baabi a moyɛ yɛ a ɛnya a yɛabɔ mo soboɔ no neɛ ɛɛfɛ no a moyɛ yɛ nso no na yɛka na yɛde abɔ ma hɔ so ɛne kus na baabi a mede ɛbɛkɔ akɔduru no right
enti omo mani nko ho serious na omo nkɔhwɛ ho adwuma ma efiri Serwaa na esani abanadmo yes fi se we yɛbɛda hɔ ansuo tɔ a ɛbɛsan de asema you say machines bi so adi adwuma na no mo yɛ ho no machines no omo de kɔyɛ ɛkwan pro foster menim sɛ okay foster no di demonstration nim okay yes omo squad na kasa mo omo kɔyɛ bridge bi ɛno so say ya netie ɛna omo kɔyɛ na omo gya we no omo kɔ hu ɛna omo gya na kɔma nkɔ hu kra na nkɛyɛ mpo to omo kɔ bie yɛ no ɛna fe critics agali Edam. I see. Besine hu no. All right. Kwa wuja mi dasi ano pe chia na enko. Na chia afri ewo empesetia na machia Linda so ewo career. Na Mary ewo wase enu bibia wo tie bibia se na me show no mo kese na mo china sorry se no ye de edesisi kwa. Abayo bia wa free mo on career no. Mati se o mo sie ne ne. Ata ne me ko ho kwa chia busua. Okay. Asana me ba we so go ti no. Bigiri se kwa kwa na kwa chaba ya mo penipa yi pa. Yeah. Na mo sanka mo na yenka no. Mo kura chichipie na mo a pebre na ni nyina me se o kwa wo so e na want to nyama. Okay. Our friend ya minu kasi o she incubator. Okay. Ya na mama dey go free mo ya. Ya ma busori na shede. Right. Me da say. Because I was to be the amazing. Because I won't go there. And in a couple of jobs, the town was young, I see. I didn't and I go. So, no need party. Don't tell me every day. Don't tell me what's in the sun. But it was free. Then you see, you know. Don't tell me every day. Don't tell me what's in the sun. We're still on the show this morning. Now, medical culture said God first luxury apartment. No, Charlie, a home away from home. How's my culture? Now, a home away from home. Shannon Sumame said 1 bedroom apartment. 1 bedroom apartment. How say? Your car apartment ubi bia bia dey ehihim. I don't know 1 bedroom apartment. And a 2 bedroom apartment ubi bia wo kitchen, toilet and bath. Ubi bia a complete. Ni nyina bishim. A 3 bedroom apartment. I want God first luxury apartment. Now unim. Yankasa me bo anai ko hodom no na. Me gina ho din na me dwena se no saa nipa we esese yetumi emma wom asase kese no musisi estate because aside said saa eye apartment no niema wom eye well furnished no ebo no so eda form say omodwe omanfo no ho nti nipa o ti say ye ma o makwanya ne omunya asase kese a otimi so mbebo apa Macho, Udru Ferry Station, who are Frew, or Mwai, Chima Ferry, Udru Station, or pay, or a Frew.
na the air then ya nika hom say we see ye hu akronfo na doso full 24 hours 7 24/7 a CCTV camera. Aside that, physical security a tight pa. The adding say wo hodo mo we betumi aba ho abedi sebensem hunu bia. Ebo no so da fom. Na wan kontam bi abekọ na IC. But your number 0243 871 655. Shortu 0243 871 655. God First Luxury Apartment. Is empty me copy 2-bedroom living Afia. Maybe I check it, maybe better. The NCC Beshiana Fade, I can also yet media to us near the area for today. Nana 24 Big Star Programs Manager Katakyie 90.9 FM. Mr. Oredu yeah, bedi omani mu nkomo we su your omani mu nkomo. Right, good morning. Good morning. Mr. Odru. Was that name some person your official? Aye. And Mr. Odru. Is what man come ho. Aye. They say obidi ba mitrim say meba and na dika ba. What check is it first name or say this? E ba mitrim party minyanto was say first Ghana ni Wadru what yes UK. What yes UK. On them from di nkoma we careful odwe once waka. Obi you say na we nyina. Can dey dey call. Why you the house we nye? Of course. Of course. Asemo. The two is afro osia. Especially who are what you say this. Yeah. Say we na sa. Say we say so bo bi na ka Mr. Nessa who using the same name. The same name. It message so and I say nikunu din na obebo. Okay. It bo Mrs. Elsia. What's not. Okay. Into message. Now ka Miss Sway. Miss there is who using the maiden name. Okay. Just who the maiden name one. Okay. Miss this also. Okay. To nyabo Mrs. Yana is a Mrs. Sakwa. Okay. Mrs. Mens and said that be account. Yeah. We are this I can say Papa. And I'll be nim. And the no correct. Papa. Okay. That will be able. Christian Adaruma. And they are way so Jana or Tina Konya about the agency. Okay. Yeah, that I say. Right. And you must see your own. Christian Adaruma. You program. Aye. We can say and yet send you a pen on a die Benyano. And so Yanya Tia was say best more money dear. I was a brand new and the crowd was here soon. Yeah. I see. Right. Madam Elsie. So Madam dear, meet my Elsie. Of course, yes. More. Yes. Case closed. And we're back to our school days. I don't know. Na boko dear. Yeah, me ado. Okay. Say fie so boko. Fie boko. Right. Boss, we are best meet him. On say as a miss interchange Mr. And you be our your friend be the Mr. Can one now so Mr. Dear. I didn't know Mrs. Dear. Mrs. Dear. You say Obi on marry a miss. Okay. The miss MISS. That's all the ni maiden name asoso. And I said you kind na ampo ho asem a say your miss say your missus. You can madam na why you free. But also more is more Mrs. Miss and a madam. Yeah. Yeah, the Bako. Okay. Yeah, no, no. I see. Emma will be asking, we are worrying. Who's the end? Yeah, I don't know reach a certain status, no, Mr. Ali Demo. Okay. And so that yet because Matisse Obi Cassette say, oh, you Mr. Oh, we are not confused. Who said, especially where the national methytis idea to say, so I say, Beman or a Mr. Remember the condition in your say, so they can when you're free, Emrantium, let's be a Mr.
Eben your teacher. Oh, Mr. We are sure. Say, Mrs. Friend, now on him, no friend, Mr. Straight away. Baby, I'm friend, Mr. And then I say, and then because that was on him now, pa. And then the formal and informal way of addressing people comes in. I see. Who's only Mobia? The life who's obey using it. Which is it's Eben. It is a friend of Eben. I mean, Mr. Soswa. It means that informal relationship now woman in them my breaking. Okay. It is a museum the Mr. Beckham who there was 7 money here official formal. I see. Let me use the surname. I see. Yeah, what was I fan say oh mum. Obaa so yeah. Your fan say see you. Yeah. Obi o mo ni no friend Mr. But the classmate be ba no abone normal the baby I ben Ima. Yeah. So Eric and I Rikus. Yeah. It doesn't mean that wow, the subordinate friend visa. That is the difference. It's the moment our friend Rikus means only equals. Yes. That's only what to pay. Yeah. It will make my friend Rikus. And found said it did popular. Yeah. And found said they popular. Honestly, yes. The only need to pay your friends. Only need to pay out. Need to true pie. The AKA Yakama and not a woman. Enti udi agro ya kwala akra ushia na be friend sa. Yes. But enye no. I see. Ne titru no omo a enya kwanya ekosom ewo yamanyo se mu yemfa ne sa. Yeah. Kufo no obi aka no Kufo. Ideally. Yeah. President Kufo and our former President Kufo. Ne beti se okum ye. O say okum ye AK. Say no so okay. Then obi atimi ka bi. AK enti wo abetima ka okum no. Na ye se one ne ebatipan. And now two fear now come okum but doko sia no a ana yamba say wabadwabo bi ase MC no opese obi a hu say e yo smesi na eba ni ntinubo say o yewura okum nti most people gravity so bi odi yewura asoso okum kom na eba yi o odi ani die kakra ye dey abata ho say wo sabi o ni mboti pe oni na wo ko jema na say okum kom memo akwa aba what that is it yes e bi akoma na akwa aba na yi na ko jina okum kom mo akwa aba on view it means say e ho no o sebi ni dibia no na o de aba from kakra yes so addressing officially as yewura o pese o use AK na yewura okum kom mo akwa because o pese obi ahu no bi akobo no official name na dodo no anim say de nyame ba aye obi say household name wo bottom hey aha na o ka say bisodro o say bisodro be o say ade anopa abansa da ru o pese abi what to na chire kra ba pese obi ahu no ntu so ebia nyame ba okay and also ko na yemfa bibia mata ho dabi se ne ka se ne atipen for the position bia yemfa bibia nke yemfa bibia mata ho AKs no yes yemfa hwe yemba ta ho it is also known as enye utipen dia na eja apa bibi kakra bi ba bi atete yes enye utipen ranka ke ebon sa like nka wo use no official name especially say o address ne dia tara make say we say okum kom ne ye AK yes enti say eno no enye utipen kra no a enye o mate abeti ma ka obi o ton abeti e wo potamu okay akosia fuzu ajo abni wa do say akra o kwa ye o me kwa ajo abni wa o ka ajo abni wa zo bi na zo okoto ana agobe so that is how tradition is system no right etie but is that the guy elsewhere no yeah titles na didn't deny out okay it go kwa adwuma mu CEO na ankasa no bi afre no Eric Amba but how can that mistake no wasn't there we are e bi say nana ene dada ene sai no eno de okoma bi aso mo kana saa o se nipa no ye hwan kra o mo kana saa unsa na we ko kata brother na and I miss unsa nana ne title okay eni na we eno na ankasa kura na ni die dada birth registration mu until recently now until in fact nana encounter the who register our website so because you say title yeah into people say nana na so di so is it nana because hene bi udi hene na busia pani you say ya busia pani eni amunya eto mo nana comfort grind nana na ye makwan ma so no emphasis so I see but example dey say there find out me share obi no a friend apostle yes na say o papa uzu ankuma papa ye title yeah but o means need no who said this is one of the things and na ya na yesu ambra na say embra no a living document okay ye kwa animu no and o man sensa no na ye ehunu ye nya nim die pi ni ehunu bibre ni esesam okay if say obi din pa ye papa
so you the net to be an papa na on papa na anything okay and do me all can say papa ye title ndi ye register ma wenye ye na na ye title na register ma wenye ye na sa kwe how kakra it am ga say ye nsachara say the utimi say you din ko e so odi so a ye ma kwan ma o register na mom say ko ye nana odru they said you wo here and you ko register ye mfa nana nka ho adentia say nana na ye title awo ye nana deda we na na e you din okay ye do to see I say ya register as nana e kan odin wo educational document na so nana no so okay sa de okọ website nana no betumi abaso okay na emo wo sisi awo hoyi ye fra o asopani odru enu akonya nkonya bi adi ena nana abeka ho ohun di so gazette na person nana abeka odi hu de na okọ ye new website adi nana abeka ho okay na emo da say a title because say akonya na wudi no dia ene okọ ye bibia di paaro ne be use nana to nche ba obi e fra wa onim say nana ntu say o fele phones bia ye ma doctor Mr. Miss, Mrs. Na bi omo de others as a bracket. Others no na be indicate say me dey here nana. Okay. That is it. Now you see no as so. We are design case. You also you go school ni anya. David. Titles no the titles no ba ko na go school ni anya. Enti me ne GTech anya adwin besi nne. Say bi no mo no ma yen yi omo doctor ni mfiri omo din so no me ne omo anya adwin besi nne. O say yes. E hono ze enwram kakra. Doctorate no and a PhD no ye wo mum ko school in 9 piensa na odi nyaa ene ye wo de ye confirmment wo ha wuduma wadi no aso school bi ani ene wo se no nti no kra waduma wadi se mutimi mam bi e ma obi NCC enfi acheo we se masuma NCC acheo yes masuma acheo ye be wo aba so edi ene ya confirm saa de no e de amasa nipa no okay edi emudro mu no we dey purely academic and we purely conferment now so na ye doctorate okay anything say nia school bi na te say dey na nkan e mabani kwa US and say dan ye ya wo hu wasom and also say also dey ma wa and on most people no be o person use ya e find that home be use dey ma e how na say school ni bi ho ho be ma say doctorate no onu akisa kro ni accreditation I see. The GTech thing go for who am I? And yet title no say okay. Mr. Udri a friend of mine PhD. School na grade accreditations or the man PhD. And one more PhD. Yeah. Uber ma for baby. And as of we Debbie, Reverend doctor. Yeah. Over here na school no grade man say a doctorate no grade na year. Yeah. No be on na year then no about here. And the business also a year. Other institutions be no more emramo kwan. Yeah. Aside your educational sectors, it say be herbal medicine for they say. So mo buy more kwan. Herbal medicine. Exactly as an institution. But almost say no. Using the title doctor no. So mo ma herbal medicine for. Omo de omo. Also because you will be certificate so. And until I make no academic certificate. No, as in omo attesting wo herbal medicine mu a friend say herbal medicine association for no omo peni for na e free cry na ade no o say maybe omo office one cry no na ade every region herbal medicine for office oh they do yes it ma hu bi no certificate bi a doctor omo approve bi no say there be niema na omo kekan bo mu no mo test omo nro ni ade no mo say ampa e haban omo kekan bo mu no esa yare report bi a omo indicate say esa nti omo certificate license to as a doctor e be a license C to doctor Smith no mo the doctor na kan wa ma no ene tu ba mi anya tama no oh am pass time da so no mo nyina na ade no mo ne other doctors omo na popular nti na mi bo mo di no ebi no mo say esa herbal medicine nti na mo say kaje mo be say asene wo amanzan daru ni e church we serious idea say you it's now number bi na akwaje doctor bi a so we so e wadwuma anamba oh yeah said and I'm going to NCC they say sorry I Ghana have bi a wona church when it comes to church bia e famra ho timamufo ne e wo se ehunu ni ese da yie ni ena yie nyina ni nyina no akonya ba e wo se ne institutions be collaboration right it na bu afa hay ya bu afa hay ya pepe ho akwan
Yes. Ne ya shada be ye no fully. Yes. Yes sir. Yes. One number bi no obi ma doctor no ahwe ni. No ahwe ni of course. Institution chronic dey ma no. Yeah. Na accreditation say otimi ma sa doctorate no. Ne ahwe. Na say ogrum ha yewura wonyan baby ko Rollins. Okay. UDS man bi. Wo se ho ko se ho wo se. Nti so or tiase no person you see a kind of because the institution na the man no well established running that program exactly asem no dey from go US institution credit Mame some accreditation so money na dey akoma ho no wa na dey akoma buy ayarega de ni bi no ayarega de ni bia we say no very o da bi say we eda ayarega eda bontin a who say ayarega de on German no ko school no Germany Germany and on nti o say ade na onyaye no fa ho krata ba ni institution na de ma wo no omo accreditation enu omo legal status amani ehu it is as simple as that asem no nti ende right nti ni nyina so ye ba doctor ni ya does kro emu dodo edoso yes and only say who say about doctor because who psychic of father who dey go father see eza ye mo ma bre na o ma bre na o yes o munya no omonya na sem faso ni so ampa eyemu ya honestly no credited and see a differentiate between medical and ana no eno so akoye bibia ho say nti na so ko bi sabi o nipa kro na bia te say wuti adwan mu na obi ba na so o mi doctor obi bi sa say medicine and sabi o book mu de doctor of philosophy we definitely you want to know so that make me address nipa na GA nti un say yes we your ben for anyway oyaresa ni nti difference about kakra because obenfo no wakọ wawie masters and why e bi kura MPhil and was akwe doctor of philosophy nti difference wo right yes see o de no or medicine medical that is it or say mensa now come we see from now you say consultant obi aye medicine na wo kana wie asa boy no mu PhD okay I see so you only a doctor I'm telling you I see we have doctor medium kaminya doctor for okra ni nyina me isu who address so doctor madam you ba kwa ma no right anyway you ever see make akra akai na yemfa emie na de betimi komienu kura ka ho of course at least ye we so ya adisua pa yes na obinim senti ebufa ha bia na ebe no kope bia ja watwe asan cause ebe na me na obenya na no pai abrante am neti an onko ayi bia onya doctor eyiyi is ebe no and all the years resume say me ni abrante no ti ahwa enche obedi and Mrs. Mensa man do na fa ba ni ena madam esi so de me ni ti asu yes and I can't hear you right yes you are kakra na ye hwe ba bi wadaroma na ya wade twa mu no ye ka o man for say chapter 7 representation of the people ekwan be na ebenya anamusifo ewo abankesie mu na afi nso ye mpasu aso ene ye ka ne local unit no ama ye nkabima minkabini abato yamambo nhihye no atimi akọ animu nti eno ene eye kratafanson no na tifiasem representation of the people besides subio say opese ohun ba bia electoral commission wo ewo yamamra no mu a chapter 7 ena abehunu wo aya opese ohun se o ebia said the NCC Gina Brani oko chapter 19 ohun se o National Commission for Civic Education Commission for Human Rights chapter 18 and opese ohun ni sa ye institutions ni bebra amamra no ene de wo mu si ho emu ba ko ne electoral commission opese wo mu hu wo mu a ti so oko chapter 7 representation of the people so mu dwumadie no eye ade a ehye saa ekwan ye mfa so anya anamusifo ewo aban mu ena afi nso yamamu nhihye no nia eba ase ha no edi ahwe electoral commission omo functions no ena no ye hweye ena afi ye hweye se omo ye independent the independence of the electoral commission yanzu ye chirechire mu se obia ne ho kwan se o hye eye yabato commission ne se yewe ana yewe obetimi di susu ya ma omo you can say suggestions recommendations by enyenhye so omo fa eni ntimampani and the power electoral commission ne na badwafo de nanso mampani no power mu wie na omo safena mu wie a mampani no kra ni ho kwan se o hye omo se ye registration sabre we yewe sabre omo de omo ho se de be ya sabe omo dwumadie no
enkoba so manfo no yebesu se o omo dey favor party way and a party way enti saa na ete wo ho afa ye bon continue ahwe article 47 no a said the aka say opese wo hunu nia ewo articles no mu a na wa pebre ye de wa ya ni no fize nyina nim say airtime obi kan say ne boarding enti simadukura na ye de wa ya ni no hunu nia ewo constitution no article 47 no nia edaso any constituencies so we kaya last week me ka say definitely be wuramu ewo ho constituencies said the way atwema obeja constituency no ekwan ben so na ye fa so etete ye constituencies no edinti ne edin kan no constitution is Ghana shall be divided into as many constituencies for the purposes of elections of members of parliament we ya dia Everton o say ye won susu ne adwenkyere bi say oh esen kan say ye constituencies no kra na ye MPs let me say e bianka ye di si ha ye di pem ha e bi ye drew 200 no kra na esen ke tra ye drew 270 esen ke tra say ye 275 or 6 kra go na be ka ho ama ye 6 the 276 no anka ye mfa nso hwa emranum no wanye ne poten say constituencies enum ensia edu ena yentete o say as many as possible what you say ya hwe senia oman no ni nyini enipa dodo no a na afi electoral commission no ahwe na afi wode atete yen constituency no de toso mienu a ehun hia say ye ka ho asem no constituency shall fall within more than one region it is also Ghana ena de ha kakra bi bae no unse se Ghana kodi oti eno nti na o ka se o de ne ba ne de da dem ye hoho na nese wakodi afani ne bi wa ye nyina nim afi na ko se o asanja na o hafo so hu enti amamra ne se ensese constituency bia no eda ehie so se eno a eni ha eno nso a eni ha enti constituencies ha woni nyina no should fall within specific regions. I see. Ashanti, udie say, sa ena etie ewo ho. There also means boundaries of each constituency shall be such that the number of inhabitants in the constituency is as nearly as possible equal to the population quota. Adeba akupe na person itimu ho nti na ma me kan we no. Okay. O say ufa constituency bia enipa ewomu no ewo se eben ana ene ye kan go fun say population quota no pepepepepe addressing population quota no ena bin so we be say population quota ne say you 276 constituencies enti azumi say population Ghana population will be anu a ye nya na accurate da where baako it emphasis say 37 million person population quota for ene bosumi etoso enan mfie mpimnu aduonu ensia yi mu a person population quota for today the obey say offer population ne no divided by the total constituencies I want and it is 37 million as at today and once you divide by 276 and you know about average number of people that was enka e constituency BM if indeed channel now so you know say endumi just answer that because emphasis of people say buakwa we ni pe wo ho na ebia ode ba ye am you see ye ha o kan kran we also ube kan ngro to be do aduonu kra boma bia ndru buakwa enti entimi nya papa say population quota ntina constitution no say e was say eben ho sa number no enti ansa na ebetumi ate ba bi say constituency no we na yes ye de hwe pa na wo let's say abro population quota no either times 2 and answer a close because they can and say ebro bet abro kakra and bet my below and bet so I pepe unse amamran ni tire mu e dey fan say population quota is see na 100,000 me dey no ye example and now the member from 50,000 near try say obi dey bet my 45 obi dey bet my 55 and 60 obi see dey bet my 50 no pepe it was I say am on range yes ebia
3 to 5 to be 3 to 5 and the train say order 4 a wa pass we 3 a wa pass and order 5 so a wa pass into say 50,000 say e den ya ena manioma bi a constitution no esan be bobo so nti no yentimi nya 50,000 for each constituency sa ne man bi ni de bi ni the expanse ya na me say be for food be who say kroni bi a say yemfa stream but me bi asase yantam kese ansa no wanya sa nipa 50,000 no ne e chere say sa o ka so ye ne sa ene MP kro na o de sa bia be ma no no ni kro to be doso okay akwanya yesu yi ana say no me wo so de e be ye kakraka on free one area kro anko another area no e bi e be ye kakraka ndi e be hwe sa ne mani na de aka ho not just the population ti ye de o mo hwe o oh ye de ye hwe se si ya ikra na nkomo gusu ko yo mo gusu hwe because baby to say yeah ha na atwuma mponua eso atwuma mponua titiru eso pa ko baby bi ne nam yes enya grow yes nti ebede na won sapa betimi aso na ye de uni obi te se bantema nyina ate ayi fa ko tafo ulta ayi asisie mambo bi ulta fo ayi asisie o yes asamase jese ayi asisie na o hweta no dumase ba bie ne nam a e ka twuma minya abotra mo alande edulande bia eno ye wo kan de na ite de ase no enema entretremu na me maaye no constitution no e ma no sa e kire se nia owo asanwase no population e within that e bono kakra no na de tutu abu akwa no exactly what chance are growing into na wo kan no bebre no ka be hand but in terms of development so ASC oh yes nia osno so ani because we gina fa ako a ebia na ni hu ni nkro ni nyina esi na ni hu ni nkro ni si ba ni pe wo mdo so ni pe wo say adwuma obeye a ebe so nipa no so be ketua bi because oyi kwan ba ako a nipa no be half of them and e use and ye kwan ho asem ba we no kwan free mu yamba say education and also ebia say obi ama scholarship ye ma wo asabe wo krokitu am no ye ma 10 the wasa was ye ma 10 wo die no ebetumi akova nipa bebre in terms of percentage ye ma 10 ebia our population ye ebia yamba say wo die ye 2,000 wo yi mu 10 obi die ye 15,000 o yi mu 10 wana de wakoche computer centers here o mama central de miensen we say ne also we nyama wana okay then mate won komo za na and some people who can be especially baby ya made a meet man because o da bi ana so de we komo we dey say mo man kan na ama ye bibia o because mo na mo se mo ye ka amanyosem nkrabata na moto so na se mo kwose mo force kwose ba akumu a na che sama e kambia beto ba bi enti da bi ese mu gira bra na mu gira mo nan ho enti e ne sa no ase de wo kan no na che se e ba ne sa so a de ono no krokitua mu no ono no do wo krokesie mu no ono de be ase swa in terms of nipa ne doso nti se da me no kan ye ya e ma obi adu onu no beti significantly because of be hu say wa mani people o ma ye bibi protocols here because every crowd make say bia o makro bia ba akumpa obi abete ne kan say what scholarship ama obi a ba de ho no udi ko gina fa kura na enso I said the order is kuwa intina mamra no tie no mani na ye pe invariably technically so hwe mu a sawo no ayi a ono be ko de ho no Uba baako na o ka se o sra nkrum to no a ebi adako betimi do se wo de mu wo wat se de o kan ya but wo betimi akobedu nkrofo kura be hu yie ho no where the invitation what do you say ade baako so ne say sa nkuro sa no so ye ahoho fa we asawase na oda so gina ntina de be say nkuro sa no ye ahoho fa obi a so ekodi kurom peri-urban areas me nka no urban me yet how say as I want say peri-urban because we are there you nkron kitchen so around definitely because oho no obi akodi kurom oh yes obi akodi kurom o su kire ne em o sa akodi no say baby out about the one invariably hona
I say obu ho no ma na make how ho bebre etete abu akwa mo to abo mo kru yes eno asem no but ha no say school da ba ko na si wa ye nyina ye ma be ko bi but ha no banchi ase obi we obi obi azu pe obi adan so kasa ebu agu ada be na be si we nyina be wi we so de wusi ba ko pa ye nyina be kom ene ye be ni A and B kura na e dan ba ko na cluster it just at some point they all can wo ba me hu ni say omo sisi right Shelly no money o make kan ho no sisi o quite simple say the can we say omo so bi nya kwanya betena ha bi omo so be ko mo ha ma e bi ye no mbe ya agye ba wo koma that no me call Serwaa Serwaa banchiasi Serwaa you say what ba ko a konto mire chi ba bi o fa sakraka what you say you Ashanti region ba bi no mu akiri how crowd they say how you within Ashanti region na bi wa akiri serious o na ehwane ai e bi wa akiri ukotwam 19 ansa na no wuram kura every 19 be wuram ho no so eti we say na MP ba ko na obe da satisfy ayi no krampo asakraka fo nko ambo awie ene de entra extreme de ntia no de ya mo hwie mu ye mai mo za me de extreme example ai nti extreme say so ye ka no musi yeto aba yesi party bi obi a onim ne we musi ye twan kita we musi ye twan bantama because obi anim where population concentration ne dey high okay it won't say be e bebo constituency bi wo extreme e bi total yi no na oba Ashanti a e bi times 2 times 3 times 4 that is the difference because the whole no every one community enko another community no obeka say ade na 30,000 ade na ma constituency on we obetena ha aka no mremre sa but reinforce the exact point I always in say anything na mamra no and share just the population quota okay because say any ade a ene ga hwe di mponia nyina akra beka ye ma me selim okay because e bi the koto bantama yeah the koto to so ka we mi enu bomo sa na odia go meet obi ni ayi o nti ye hwe sa ne mani nyina include to a e obi ase I see distance between the communities to say the slow bit ma jira ba bia to ania be ko be 2 hours and say no akopie kru ba ko so ni nyina ye MP ba ko it will be catch us we na im consequence in terms of land mass na because na o ya ade na im population no ba and I will say kru no kru ba ku mu a ni pe wo mu aye bia 500 300 250 150 anything I see amamra no it wasn't blind to all these things it one far population quota na keke o kan ni a eso so ni nyina obobobo so ma yehu eniema e betimi e de aka ho ansa na yate constituency I see e de na de ni besi papa e de si eni madam Elsie my engage director sa anti no I say manya but e de ya wo bibi abeka eso we no ai the director bibi su ni nyina no ka bibi kakra fa ho na ye fancy why ele ma shada engage director fine ejeshi nti de menso mekane say senior director kan ye no aya sometimes amamra no ye hu ne say ase potholes bi o okay but ubehwe mu nso no omodwen ni nyina ho ansa no omudi shem then no campo so mandwen ho asane ye hu say living documents no say brebem na say was sense akraye be mu nso a reviews ewo ho sane ye hu constitutional review no enti aya nto ye bo ase kakra ema emrahye bedwafo no de menso meka no right yeah that's it ene chiana yenko mechia etiefo nyina Katakyiefm etiefo okay NCC edumayefo ena mikuno Mr. Sakwa okay that time point enti senia da bia meka no ye kabba min kabini amanchechwe no ye nyina wo ye adesman ba nso ka ho bi enti ne e wo se wo ye no ayi ho aye man tutu efin enwu potamu ne ensusu se wo ba besesa ensu otutoyi insujiri eba sabio aban de ote nkran MP zo ho no ote yerua